Ekipa bok, budite mi pozdravljeni i dobrodošli na još jedan trening. Današnji trening ćemo raditi sa rekvizitom, a u pitanju je pilates lopta. Neću previše duljiti, pripremite se i možemo početi. Ljudi, spustite mi se na podlogu. Idemo u poziciju skleka. Radit ćemo vježbu koja izgleda kao obrnuto slovo L. Za početak, fleksija stopala. Zategnemo stopalo, aktiviramo stražnjicu. Idemo prema laktu, napravimo rotaciju, vratimo i nazad. Idemo još. 2. Radimo 8 ponavljanja. 3. Aktivacija i trbuha. Noga ne treba odostraga ići previsoko. Idemo još. 6. 7. Zategnemo i 8. Zategnemo. Okrenut ću vam se na drugu stranu. Isto ćemo napraviti u mom slučaju s lijevom nogom. Nađemo si stabilnu poziciju. Dakle, za početak fleksija stopala, zategnemo nogu, aktiviramo stražnjicu, idemo naprijed, rotacija i vrati. 2. 3. Zategni. 4. Dišite mi. 5. Malo mi se kliže. 6. 7. I zadnji. 8. U stranu. Zategni. I spustimo. Iduća vježba. Okrenite mi se na leđa. Malo ćemo modificirati vježbu koja se zove bicikl. Dignut ćemo noge. Vježbu izvodimo na način da izmjenjujemo noge. Dakle, ispružimo jednu nogu, a drugu savinemo u koljenu. S time da prilikom izmjene dijagonalno odižemo gornji dio tijela i spajamo lakat sa koljenom. Znači, idemo, spusti. 2. 3. Radi. 4. I spusti. Ovdje ste mogli osjetiti aktivaciju mišića trbuha, što nam je dakako iznimno važno, zato što ovdje radimo zapravo ponovo stimulaciju pokreta koju ćemo raditi i prilikom trčanja. I zadnja vježba. Treba nam pilates lopta. Ove vježbice već sve znate, ali sada ćemo napraviti kompleks. Spojit ćemo sve što smo napravili do sada da bismo odradili malo žešći trening. Za početak noge ćete jednostavno osloniti o loptu, zategnuti stopala, idemo 8 ponavljanja, samo dignemo stražnicu, zategnemo i lagano spustimo, ne do kraja. 2. 3. Pokret je mali. 4. 5. 6. Idemo još 2. 7. I zadnji 8. Spustimo. Privučemo loptu. Koljena vam moraju biti pod pravim kutom. Pripremite se i idemo.
gore i lagano dole, ne do kraja. 3, 4, idemo još, 5, 6, 7 i zadnji 8. Sigurna sam da nakon ove vježbe odlično osjećate stražnji dio natkoljenice. I zadnja vježba je kombinacija ove prve dvije na lopti. Dakle, visoko i lagano spuštamo. Idemo još. 2. Lagano spuštaj. Prvo stražnica, pa kompletno donji dio tijela. 3, 4, lagano. 5, pusti. 6, idemo prvo stražnica, pa koljena i zadnji 8 i lagano spusti. I evo, nije bilo teško, nije dugo trajalo i već smo završili. Nadam se da ste danas popili dovoljno tekućine jer znate da i sama često naglašavam koja je važnost toga. Osim vode, naravno preporuka je popiti i neki sok, Al Natura, eko proizvod, eko sokovi, najbolji izbor. Vidimo se, bok!